Well, srećemo se ponovo. Najomiljeni serijal na Balkanu, Igi čita vaše komentare. I svi znamo da je to vaš najomiljeni serijal, nema potrebe da pišete u komentare. Ja znam šta vi mislite, znam vašu sestru, super smo, ekstra smo, znate možda bi bilo dobro samo da krenemo, da vaše komentare ovdje sada pročitamo. Kao što vidite, ja imam iskustvo u ovome, mi smo ovdje profesionalni. Ja i Slurpi, gledaš kao da ti radim neke stvari što nije istina. Slurpi je jako srećan i zadovoljan. To zvuči pogrešno. Imamo i mimove da gledamo zajedno. Mi obožavamo mimove ovdje. Ali Igi, ti nisi family friendly bitch. Mislim da mnogi ne shvataju koncept family friendly stvari, koncepta i mojih video snimaka. Mi jesmo zapravo family friendly ovdje, tako da mislim da samo ti ne znaš šta znači to. Znam vašu sestru? O, evo ga ovaj komentar. To Igi je kupio free battle pass. Ovoga se nisam dovoljno načitao. Nije bio free. Bio je free ako se ispune challenge-i. Znači morao sam da uradim šta ja znam, jedno 100-ak challenge-a. Ok, možda je bilo 13, ali to je tu negde. I ja nisam imao vreme. I onda sam, znate, kupio i snimio jedan video i totalno je vredilo. Ja želim da Igi dobija reklame na svaki video. I ja to želim. YouTube, želimo reklame! Please daj nam reklame! Sviđa mi se kako toliko svi želimo reklame. Obično je obrnuto, obično publika. Oh my god, ima reklamu na video. Ovo ima video 10 minuta i stavio si 10 reklame. Wow, to je tako genijalno i super. Dok mi ovdje imamo potpuno drugi mentalitet. Mi ovdje smo u fazonu yes! We got it! I naravno nijedan Igi čita komentare, serijal ne prođe bez jedan ovakav komentar. Glupsi. Čisto volimo da pokažemo i ironiju u ovom komentaru. Ozbiljnost. Mi to ne radimo ovdje. No. PG family friendly content, kad bi bar tako bilo. Ne shvatate poentu! Mi smo family friendly ovdje, majku mu jebem. Od početka vidim da je family friendly. On razume. Zašto nisi kao on? Budi kao on, budi bolji, budi brži, budi uspešniji. Budi kao Veljko. Veljko je super, Đole. Fuck. Nemoj da snimaš Yande simulator jer mi mama ne da glenda, kaže da se unsubam. Not Tifu. Ok, not Tifu, slušaj me sad ovamo, druže. Ti sigurno imaš više kvalifikuje za muškarca Dakle, kvalifikovan si za muškarca. I ja, kao Igi player, predajem ti titulu muškarca. Znači sada idi kod tvoje majke i reci da izlaziš kuće. Da pakuješ stvari i da izlazi. Ne može ona tebi da priča šta ćeš ti da radiš, šta ćeš ti da gledaš i da li će ostaviš like. U redu. I reci da napravi sandvič neki dobar, majku mu, pre nego što spakuje stvari i otide. Idi i reci to i javi se, reci mi kako je prošlo. Da budem iskren, očekivao sam većeg debila. Trudim se. Još malo do Jančan odela. Bitch! Rekao sam 50.000 lajkova, a mi imamo, samo trenutak, mi nemamo 50.000. Ja za razliku od nekih youtubera, kada kažem nešto, ja to ispunim. Koliko ima? 43.000. Da je bilo 50, ozbiljno, kupio bih Jančan odelo i snimio bih ta video. Zašto nisam lajkovao? Ovaj video je bio super. Pogledajte kuće ovdje. Inače, između meni i vas, razlog zašto sam stavio tako veliki broj lajkova je jer iskreno nisam htio to uradim. Zašto ti je spojena kosa sa bradom? Nina. U redu, Nina. Ovo što ću sada da ti kažem ima da zvuči jako čudno, ali pokušaj da razumiješ. Ovo ovdje je zulov, vidiš, ovdje imamo zulov i obično odavde kreće brada i ako vidiš, obično se to tu spaja. Ne, nije baš da se spaja, ali malo se spaja. Znam, nevjerovatno, ali pokušaj da razumeš taj koncept. Igi, kad će Play News 2? Kad ovaj video bude sakupio 55.000 lajkova, izbacujem tog trenutka izbacujem Play News 2. Imamo već ljude na terenu, imamo sve insajdere, imamo sve informacije. Znate na što mislim, imamo sve dobre stvari o veoma popularnim youtuberima, ali nam je potrebna vaša pomoć. Tako da ako želite Play News, potrebni su nam 50.005 lajka. Ti 5 su najbitniji. Kika je poslije rekla da ništa od skidanja, ko se slaže lajk. Sandra, imaš 0 lajkova ovdje i nas ne zanima šta je posle rekla, nas zanima šta je prvo rekla. Za razliku od nje, ja sam neko ko ispunjava ono što kaže. Hvala vam puno što nismo sakupili 50.000 lajkova na onaj prošli video, hvala vam puno. Ali ovaj video mora da se kupi 50.005 lajka, majku mu. Znam vašu sestru? Drugari, znam je.
Prekinite to da radite sebi i meni. Igi, da li imaš editora? Naravno, sa ovim reklamama smo imali novce da priuštimo. U stvari imam, ovo je moj editor, ovo je moj editor. Gleda kao da je video jako, ne znam zašto ga ovako seksualno mazim. Ok, ispod piketa pa kao dosta je bilo, ja sam ovdje glavni i bitan. Nemam editora. Igi, sviđa mi se kod tebe kad mi u pola videa ne izlazi reklama. Jel ti se sviđa? Jel uživaš u tome? Au, kurac, ove reklame, odu da gledam Igi Playera, tamo bar nema reklama. Hello, darkness, my old friend. Jebi ga, znao sam da bi ti Jančano delo stajalo dobro. Pa nema da znamo to nikada, jeli? Yes! Ako neki brand želi da bude na ovom mjestu, znate, slobodno se javite ime, jel imate na kanalu negdje. Ovo piće možda bude vaše piće. Po veoma dobroj ceni. Ima šta god da želite, ima da ga reklamiram. Najozbiljnije, YouTube je jako loš sa reklamama. Očekivali smo PewDiePie. Ok, I can do it. But can you do this? Yeah, okej. Ja ne želim da pričam o tome, slobio, stavi me na miru. Nemoj da mi sudiš. Igi, imam li šanse za tobom i da car si i moja sestra misli da si glup? What? Onda da li da ju istučim ili da prestanem da gledam tebe na YouTube? Iz legalnih razloga ne mogu da ti kažem šta bih ja uradio, ali preporučujem ti da uzmeš palicu i da zvekneš tu kučku. What? A sada je vreme za memes! Zašto gledam tamo? Tamo nema ništa. Ovi mimovi su napravljeni na Instagramu, tako da ako želite i vi da napravite neki mim, samo me označite i naravno zapratite me na Instagramu. Obavezno me zapratite na Instagramu. Mislim, svi youtuberi imaju oko 100 do pola miliona followera. Koliko ja imam? Krivim vas. Vi ste krivi. Da li su Igi Player i Cerix pojednako dobri? Well, yes. But actually no. Igi, is this family friendly? Naravno da je family friendly. Čemu pričaš? I don't understand it. Kako škola? Ja. Jak evo, nije dobro uopšte. Ovo je dobar. Cash monies. Sviđa mi se edit u Photoshopu ili gdje god da je rađeno, ovo je baš je na mjestu. Bravo. Imaš mini aplauz. Danas je roditeljski, ja. It's fine. Žena. Mislim, to je šala bila. Šalim se. Žena sigurno razmišlja o drugoj ženi. Ja, zašto Igi nema reklama? Tužno je kada istina postane mim. Igi kad kaže da je family friendly na video sa puno psovki. Nije to, YouTube nema da primeti, samo ćemo malo ovdje, it's fine. Select. Ekstra, super mi. 100.000, 500.000 subscribera. Yeah, baby! Da li ste smešovali taj sub, drugari? Smešujte, subscribe više. Tako nam malo fali. Ovo lično nam fali. Sve što treba da radite, da pipnete subscribe dugme, jel to toliko teško? Jel uvek moram da vam pretim, znači uvek kada senem da snimam moram da pretim i za lajkove i za subscribere i da šerujete video i da ga favorujete i da me zapratite na Instagram i na MySpace i na Facebook i na Snapchat. Dokle više, samo smešujte subscribe. Ako ste se već pretplatili, recite vašoj drugarici da se pretplati, vašem drugu, vašoj sestri, bratu, mami, tati. Imam opcije ovdje, samo ne želite da sarađujete. It makes me angry, ima da postanem Hulk. Yep. Igi, jebem ti mater u pičku. Pahuljice, Igi je family friendly. I'm so proud of this community. Tako sam ponosan na ovu našu zajednicu. Ja mislim da imam najbolju zajednicu na YouTube. Prvo, do sad me niste još prijavili zato što vam pretim stalno svaki video. To je veliki plus. Drugo, svi želimo da imamo reklame. To je isto veliki plus. I pod treće, da li ste smešovali subscribe? I pod četiri, znam vašu sestru. Samo kažem. Igi Player izbacio novi video. YouTube. Pak ovo i ovu igricu. YouTube. Ali ja sam family friendly. Dobar meme. Igi Player FP104. Ja, Igi, Cera. Žao mi je, Cero. Znam da imaš prelepu bradu i da si totalno seksi bosanski čovek, ali da li imaš ovakvu kosu, a, baby? Vidi ovo. Dlake, valjda, ne znam. Igi, nakon što se vrati iz kafane. Da li vam ja delujem kao neki alkoholičar? Ovo je Marko. Ovo je Juliet. Ovo je Anabel. Ovo je... Ne zaboravio sam ime. I ovo
I njemu sam zaboravio ime. Inače sve flaše su prazne, kupljene, nisam pio. Prazne su kupljene, ja. Tako da ovaj meme je katastrofa. 0 od -1. Imam Miloša u podrumu. Wait, that's illegal. Posebno se zahvaljujem Iggy Playeru što me je operisao. Mnogi ne znaju ovo, samo pravi MLG epic gameri koji su ovdje već duže znaju da sam ja zaslužan za Trumpovu, Donaldovu kampanju. Da nije bilo mene, ne bi bilo ni njega. Ja sam taj koji mu je spasio život. Bilo je na ivici. I ono što je jako zanimljivo je, skinuli su mi reklame na taj video, god fucking damn it. Donalde! Majko mu da nemamo neku vezu u YouTube da vratimo reklame. Ipak sam ti sredio kampanju i ovo ostalo. Đubre jedno plavo, izgledaš kao čips neki. Učenje, ja, Iggy. Wow. Wow, polako. Upravo sam izbacio novi video. Dozvoli me ti kažem par stvari o tome. Bolje da gledaš njega pa poslije da sredio matematiku. Znam da imaš sutra kontrolni. Ona opet misli o drugim ženama jer, naravno, ali kad Iggy vikne sneak attack bitch, to zapravo više nije sneak attack, već loud attack. Nemoj da preispituješ moju logiku. Moja logika je besprekorna. Moja logika je besprekorna. Kada Iggy ne može da dobije Victory Royale pa krene da igra Apex Legend i bude champion. Moderni problemi zahtevaju moderna rješenja. Miloš is watching. Miloš knows what you did last summer. Iggy, what you got there? Ja, a smoothie. Jel smoothie? Šta je ovo ovdje? Vidim poker ovdje, ja? Nemoj da uzmem taj smoothie da ti ga stavim, znaš već gdje. Tako je! Na 100. I to bi bilo to za danas. Ne znam zašto ovo radim. Ako želite Play News, 50.005 lajkova, u redu. I ako želite da budete u sljedećem Iggy čita komentare, ostavite komentar. Kao je neophodno da imam komentar da bih mogao da ga pročitam. Drugari, stavite majkom uvijek. I zapratite me na Instagram. Cera se pravi više od mene. Uvijek me pozove i kaže: Iggy, jesi vidio koliko imam followera, koliko ti imaš? I can't handle this shit anymore. Tako zapratite me na Instagram. Ako imate meme napravite, tagujte me. Ostavite like, zapratite me na MySpace, Instagram i kliknite na ovaj video ovdje, da, tu kliknite jer YouTube voli watch time i tako da, znate, bilo bi lepo ako biste kliknuli, samo kliknite. Drugari, ima da učite kasnije, mislim, najozbiljnije, šta više sutra je vikend, nema ni da učite, samo kliknite, come on. Ovo izgleda pogrešno, fuck.